Тааттан эхилигер Кулаковская атынан улусага үсетәстәк онагыз квартиралаах саңа таз женергер йөрүләк тәрәһеңе белемнәни сүпсүлгәне, ыллар малларын салларын көһөрөр түбүгәр сылжаллар. Бу карбак жеттен көһөрүү программа бастагы түһүмәгән бүтәһик тутуута булар. Бу таатынскай нехилек бу программаны жөйт аксаннаргар кирен этеңге туакта сыгата калтата суох түмүктәбитигер былырын бу атыржагыгар Туту министерство ведеттен беги сагау серин правительство ататтан эби үп көрүллен он төт олоктоок бутун төт уосай харбак телерден көһөрүүгө үп көрүлүбүтэ выплата компенсации ден тугу хайысханан бараммыт олоктоокторго ол үптерин аңа дене ылыналаргар ыты болбута. Тутууну Александр Ханин салаячылаах монтажник кооператив ытта. Александр Михайлович 4-тон такса сыл тутуй гетигер үлелир. Онтон 30 сыл монтажник кооперативка береседателинен тахарылаакты күлелен келле. Пусть люди живут и радуются. Наш, как говорится, район должен уже жить в нормальных, как говорится, человеческих условиях. Квартиры должны со всеми удобствами, а то мы привыкли только все в городе и в городе. Икки оголоох чакаптар жекерген саңа квартираларыгар 2 күннәгаты көһөн келек субуттар. Урукку хогунан оттулар жерлере харбак туруктагынан көтөрүлүбүт. Онон атын жон квартиратын кортамнан олор буттар. Ыаллар саңа желенен өрүүлере муңура суох. Жебит саңа же кудугата. Раз, дык, кең, коң, урукку жебиттен жөй баула. Баалык бутыгар, туппут жаңа бараларгар барган муктал. Олоқтоқтор түмсүү теринен старосталарын талан саңа жерлерин карамаңнан гыттан жүгайдик көрөр истер соргу турордулар. Оттон нехилек салалтата жон улогор тупсарыгар тухуланар анал программа 2-19-2 сүрбет төт сылдар гыйтылдар түһүмәгар үлелерге белемин этте. Парасковья Татаринова, Василина Кентьев, Сага телевидениете, Татта.